Ubak polling do Menteri ke Tourism ke Khubor ula shimbenta ban kiu de ki kejat sya ulum Wortoh uba itenat bat bepengat uba dan harat Nongpoh ha ke khatwei terik urempang. Nongialam jong kani karat ki angnot bat ki thrang ban penbha bat penjanai ki linti ki singkin syau ni ulum ban kring ye ki riu it mariang bat ki riu it ya suari ban wan Jngohkai ye ki jing ithiang jong kamariang ha saudong saukun jong ulum Wortoh. Hakini kesengi UMLA ke Nongpoh ubak Miril Bonds Aim, bat u Director ke Tanat Tourism ubak Cyril Dingdo, bat kiwi ki officer kini ke Tanat Nariboy District kila kiu syauni ulum. Nongialam jong garat Nongpoh kila rai ban penlong ya ulum Wortoh kum kawai ni ke Jaka Jngohkai Pyrthei hakini ke district. Ubak Paul ha bakrench gelap pathai Khubor hadin baula yuk kejat ha clear jong ni ulum ulo ong ba udap da kejing sngau hun ha ba wan jungo ye ni ulum ubala ban yu ilot ya kasor Nongpoh bat ki wei ki Shillong ki pamarjan ulo ong ru bakani ke Jaka ke Donhok ban yo e kejing itu khmat na kasor kar ban Kyntiew ya ke kam Jngohkai Pyrthei ulo Kyntiew ke tourism ban wat benya e ki jinet ki jenat ban penroi bat penbahai kejing don kambaro kenang ban pen urlong ye kejing angnut jeng Nongialam karat Nongpoh. Not in the district, Nongpoh. Ran Nongpoh. Ini NPRO. Tolong selepas ya. Tadi ke kuat berlihat ini. Ini bisa pintu mah. Kawan saleh, kawan semua kuat. Yang satu. At the same time, view of the ini kan Nongpoh ini circuit ini pasir. Mati jong dia. This one's Simple school. Simple higher secondary school. Ke Banikong Shwa kalau ke jengwan ke jongah ni ke dia ke invitation jong local MLA di Pak Miral Buan but hang ni i tang dah ke bersupet ko ni ru itu ya ke potential jong ni ke Jaka ni di kumba ke dorbar hang ni ke angnut nakarat di kalau bangin develop ya ni kum ke tourism site ke Shwa kalau pakadai ke Jaka ke ban ke view ke balong ngelak nong panoramic view view ilut ya kasar Nongpoh bat kisnong ke marjan bat na ke ni ke point la ban iru wat ya kasar Shillong di ke baar kalau bakum ke district headquarters kadang dot kam penyok shibun ke funding hak jing debat ka
tourism namar ba kani ke sektor ke ba la kiu state ba but ke bala ban generate employment opportunities ban mi ki ke kamai na ban tagi samla bikin nong shani te kumbang ilai kran bendan ke jing dan rengkat jong director kerja ke jing dan lagi jong tourist officer hangi ke ba dot kam sha kalau ngin le ka feasibility study ngin nap bahai ni ke Jaka but ngin jet ru ya ki activities ki ba on a priority basis ki activities items ki bala ban ra kam kloi shwai ga revenue ti ngin le season le ya baro ru ka mlai ngin dan kam ban face ya ka ti ngin le ru kumta di bang layo ya ka report jangka feasibility study ngin saya nangya syam nangya kenduk biang nang bagi la ban prioritize kinugi items within kanu budget. How idea about Tourism policy kejongi. Tourism policy 2023 la Peit ang to ngila identify ki line departments ke bangidan kampanye trai regat ke bat aduk mentahi ngi syam bakadan kejengi trai lang jongi ni departments baro. Hawin ko nakaliang Jngohkai Nongpoh isum nai khumlei ka karpang sar polling do ibade Minister jong tourism but arts and culture ibla wan yu kujar menda kasi hane halor jong nulum Wortoh ia ka bakarai Nongpoh kadon jing tumu nam ta ben develop nam ta ki tourism development wa khamtam nam ta ka longawe ka Jaka Jngohkai ba itanat ka viewpoint ka itanat PE la jong khaman but ki heritage site ngi kwa ban develop hane ba kumju ru long kum kawe na ka jing jurip na kam ta jipen khre nam ta jing sat sajer kamar long bana match arjar apsau ar flighterik te nak liang Jngohkai Nongpoh ngi se pen pau ba kan ka Jaka khade ka Jaka ka bodon ka traditional stories ki commitment department ki jongi menengkong ki wan bansa hane halor jong ne lum hadin kata enda kila ebun kila kham ya bun Peit te kila sayar si Nongpoh ngi sayo ya kata keteng Nongpoh dan nak liang Jngohkai Nongpoh ngi ai khublei kit bokruang ya borok kilong san mansan bai nang la menteri nam ta paiba Kumulong kibun jing ne ka ba kongsan ne bangi kwa ban nang liang jing bangi yo ban jingrap long ka surok ya ka ba I sarmeral bon sim ila ai ka jingkular ong ba ka surok kam slam syu ngin yo tingi kermen ba nalayo surok ikam suk pen honra pen yo kita development untuk ki wepat